masidangay nanang. Day taman nay, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbuta. Karne ngay, apehang kayo nga nagluto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dayjay langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kalukluk magga. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay, nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mabati ka. Asino ko mati mailawan mo king kangay. Awanain, babakitan ka na balasan. Basta makigtut kayon to no iawit ko jay boyfriend ko. Makiasawa ako ni ti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam uray hantan sa pay nga kasar niya. Agbuy friend kan girlfriend tapay lang. Ta enjoy ang tapay ti kinabalasan kan kinabarota. Katwa na. Kan maisa. Awan pa'y mo't lang ti nakasagana busbusin tang agkasar no bilang lae. Ha? Apay awan urnong mo, Jire. Awan tabasit mo't lang ti sweldo iti pagtrabaho Anya trabaho maya? Kwa. Maki-extra ak lang iti agduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay mi niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilong. Ni, apaya nga datakil, kailo ti damdamagan nyo. Manot kilong ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Sika ngay baraw. Manot kilong. Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay sos. Iti kasta pambagin. Agday-dahit ka ba'y laay. Wan tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmag kakidi abaraw. Tanay. Kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wang? Ngam ibagbaklaan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag ti anak ka. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa Ano kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apay aya nga problema anyo data kinakutong ni Jire. Kaslasaan kay ngarog nga agbagay anak ka. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarong gyamon dagdayet. Ay wen, kasano nga ara? Jak mutin ka ba ilang ti maisinaking ka? Jak pala gawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di tapay mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tungarod kadakwada nga agnaed akong diti balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Gat ala sika nga ron ti makaam mo, ara. Napanan ni Jerry bakay? Aday jay kusina, agin inaw. De,
Apay nga isuta ginaw. Katrabaho ti babae day ta. Diyan ko maanak ta ginaw ah. Aday jay silid da jay anak mo, agil ilan. Ay, nagloko lang ang anak mo. Andiran nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni isis ko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. At kontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama, urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti murang tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat yung mga ramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak tupay kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun ito yung balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Ha? Jire, kayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na, karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na ah. Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kayo? Ngamjak ka ba ilang dagit at trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Ape, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabahoan. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasadyay. Anya? Napili mo, gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabailan tinadagsan at trabaho. Saan siguro ang nairuam Ay, sus. Kasano daytan ngay. At tangarod sweldo ng aglutaw. Kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutung nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang arudon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsen at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsuruan na Amunto pa'y ni ara, isunto lagi din. Jakmut amot agmaneho bakay. Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no yung tricycle da. Kat kasano nga rod datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya matdatangay. Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan ti amom. Aginin na ako nagwalwalis langan. Pasensyakan bakit? Marigatan nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalukmag ka ngamin Mangan ka iti ado tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yo tatang. Apay, papanamanin ara. Inakman kiti agpasada tani awang kwarta me. Ha? Sikat yung pasada, anak kau? Wen hanmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay. Hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong. Dato'y tricycle ko tinex. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga ron. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan, tamas sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong.
Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan yung mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no aduti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Aya, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko, hanan nga kasla edi. Ano ba kayo? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang arodan tani, mabisin ako na yan. Nabang lumanan ti ulis ka abakit. Linabaam ka di manay. Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot tipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaurnos kan nabanglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga ti hiyang na trabaho. Para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga ron ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayat abakit. Isa na bale, taawan biso na. Kan nasingkwit may. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsang. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapina. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din ti sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat anda kanyam data manong ngam mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha? Sa anak mo't kiting agdardara sa ading. Isa nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo di. Ngamita, kimutong kamutan. Napintas gaan ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan tayo ti pila. Wana, libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. Nukasta, nagbakasyon ka lang toy. Wen, tam makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapili mga pagbakasyonan. Wen, ta da ulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Atan samot asawa mo na ading. Amang ano da makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko ng maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadut no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amua, kastamat nga rud ti atap ko. Baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod dagpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunod kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar.
Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siya ti manggad tap na da kwarta me. Kaasi ka mo Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa no adan asawam. Baro akbayading. Diyak ko't masarakan ti babaya para kanyak. Ngam ita nakita kan. Kasla kayat kun ti mga sawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwageng ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabate nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan. Awan pa'y mat nang kasar kaniya. Iso nga mabalin pa'y. Ara, ape anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Si kati problema. Ha? Ape ka di Ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid kan ijabalayo. Ha? Ape ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Ape ngay Ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaambatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut nga trabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kay asawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan nadatap ko nga bakla da jay. Anya, pag kunaambang, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawit ni dya lugar mi Ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan itoy. Agtagibalay ka lang nga Ara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amo nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay lang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardarasudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagamambo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan nga pampanunot da dyan anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, nagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasab mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Eh, Sapay la kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyag balin nga ipagme. Ay wen, kasingsin ko ni Ramon. Ah, kasta aya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasinsin ko ipag. Ay wen, Sumurot ka kada kami, taintay agpa siya. Ha? Da kayo latan ipag. Umay kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ka, nogigyan ka lang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron, taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta ka, tamangan numasyort to'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ni, sugalan mo't dato imayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta mi. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta, agbalin abaing ti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan, tapangabakak day taipag. Siyak ti makamaw.
Nangipanamiti kwarta ko na. Ikwa, naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dyan kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay. Mapantay, Jessiled. Talak amon didusam. Gapo itinaramid mo! Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagaduti ka muul tarupam. Daan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na ngaranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin di kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Iso nga sina ako ni Ramon. Ay na, awan madan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Naman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli aka anak ka? Masikog ka na. Anya? Kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot tayo. Anya nga kasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib inda kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidon da. Kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumot na jay aka anakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Ti na makirirelasyonan na iday. Alay ta ka manag. Agsasangamanon ti bagbakam. Kagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Bala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikong na. Uray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mapantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrag ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapag-pulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan, agpulbusak laang, mapantan kaanakan. Ne, je Bibliayo hanyong aliplipatan. Aday jay bagkon, mabalin ayam, ajak alahan day jay. Keimportante day jay, iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanag mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto jay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagi pan isuda. Pati ni tatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabwaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybaya mo na ano di da kadenggan. Tao, ray ni Uncle mo. Di nakipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya. Ang di na kayat. Sana balik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyog danto nga mapan enje impyerno ata nasukir damat. Ay, uwan gaya mante. Naamuan yung diyama ipapan ka ni Judilyn. Ay saan pa? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda kaslan tumat ngamin mabisbisi na ni ti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo nga minti sarampiteng. Hay, awan da kita atat tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbas basol da iti kasjay nga aramidon da.
Nanang, ada kadua kasi mangpet ni Pani. Naubyak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyon sana padam a babae Janine. Ni Pani ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani laeng ti loves ko. Ay, saan a babalik? Kaya't mautiag tuok iti impyerno. Sinaam day ta a babae. Kat si kamay Pani, sumapul ka iti lalaki a pakirelasyonan. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki, tapno aganak kayo. Mawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basa tsak kaya. Basaul ti ar-arabidam. Agsina kayo, nukunak, agsina kayo. Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya, ayan ako. Di mo ko matagidak sa inti bagbaga. Tapara mutla iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasul kayaw. Basta pumanaw kami. Tasanda kami mutla mawatan, nanang. Malalagaruday. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit tanay adapay aramidag ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raud ana itao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak magtitidumingaw. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mutlaeng no agiin nadal tayaw iti sasaw ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pagpabasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti ul-uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanay. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si Kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindagitatat tao. Nagtuturod ang agbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadi da mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang nga tultuladen. Nga di numinggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dalala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante. Amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkun tong arami dun ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabirok iti kasukatin mo na anobyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumalat ta ngamin tagaram kang kuwana. Kat masulisog mo nokwa. Ay, awan na nukas di akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam tayo kasarnad ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta di lalaki. Kahit aglip indamanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanin
Napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Ah, Kabsat ko ti ama ti anak mo. Iso nga ada mo siguro karbungak ama kibiyang. Ta awang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sada agdun na. awan maramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Edmond. Papanam. Kwa, di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, intaman balay je padak nga religyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kid di Awisan ka man kid di Edmond. Mayat dayjay. Tapakay sa lakanam. Maileklik kay ti basol. Sige, inton maminsan ton. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay gamo nga nabalkot iti papel. Ha? Ay, well, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Secret. Sabong parakan ka, Erma. Ay nakababain. Bakbaketan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmag. Oh, awatam kat din. Ay ket, agyaman nak nga rod Edmond. Hagam sayang daytoy asabong. Malaylay tumulang daytoy no bumayag. Naggastos ka paylaan. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytoy maimulalangan. Tapno saan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Oh, sige. At least, imbagam. Amok to no, sumaruno. Okay. Kasanungay. Aklunan na kaling, Erma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyak pa'y lahaan? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isudat agin na yan? Datamot. Isong aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marikrik-nak na ita. Ay, aklonak Edmond. Nabayagan nga dariknaken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti baet ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang na ita. Alang, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, ala. Sige nga roden Wunan. I love you too, Edmond. Oh, huwag yaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, kabagbagaan. Labdam kit titan eh. Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante. Pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ita, tabiyag damit na ita. Asawa day di kabsat ko ni Erma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko ana. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo betang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang itigayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da.
iso ang masapol nga agsinada. Bakbakatan na dyan nga, Ante Irma. Nga maki-boyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tilik-likodan na, Ante. Ay, wun nga rod ah. Ay, Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga abang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Agduma dagiti amhada. wen nga ruda ah. Kat da jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot. Imbes nga jay padak ko mga ubing tarman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, wen Ante. Amok, dagita nga bambanag. Anyat serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkompormed ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak, Ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, hustan Irma. Di mo ikaskaso tiyan niya man amang mangag mo tapno saan nga sakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinumingo ngagmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway tiliklikod. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat yung bali na tubang iti inayat ta, Irma? No kasapulan apumanaw ta dito, aramidin ta. Tapno mayadayuta ka iti toksik at tao. Sige, umanugo ta. Iti day ta singasing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man da Irma kan Edmond dito yung lugar tayo. Oray sa dino pa'y ti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang kat katawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Anday na santuan at taaw. Adda, da kami ang managsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasa o ti apaw. Ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kadang ti awi sa matataaw. No kastamot ti makikita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Irma. Talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta pa nagpampanunot mo. Umno ayan lang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali at taaw. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlib na apada na mutla babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bidot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mapagbagaan. Basol mat na tiar aramidin na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. So kita masay. Di ka una, ita kababayin ti kastangar aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kun saan atismusa. Awanan na lang. Sininaan na kun ni Pani.
Ah, ay ka nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayo, itibasaw. Jak kabaalan tiag may sana nang. Jak na irwam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak na nang. Nobya! Isuama sapul ngagsapul na kadagos iti kasukat ni Pani. Anya! Asino ta kadwam asimang pa dyanin. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Ha? Naipag nga oras mo, nana? Janain, saan man natila irabrabak mo, ha? Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak na nang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedan dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko ma, tamaaklunak ngagbalin na manugang, nana? Ay, hagtal na ka. Ay, agpada tabakay, iso adinak manaw-awagan iti nana. Ikay, nubyok nga rudan to anak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Jak maklawn, agsina kayo. Jak kayat tiar aramidan yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, sana! Sino nga ti katulungan mi kundi tatang mo? No panawan da kami anak ko. Nukas ta nga rod. Di daklapdan iti kayat kong aramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko mailang mangdak. Ha? Hapayaan Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Dan natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya? Hapay? At daya relasyon yaw ka ni Brother Rosito? Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirik na mitaka na yon kami nga kuyog. Anya? Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dak Kumusta anday kaso da Celia kan da Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga, anya kumangay. Day ka anakam analaing agdilaw. Isumad gayam tada aramid na. Ay, manyangay, tao laeng mo't nga agbasaw lakay. Day tangarong kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabig dun ko. Punoonay day ta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Ay na, naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man nga minan. Agulas ka, alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Gano kalablaba da ito'y? Na minsan la na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Na, apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya konti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulusan.
Kandi na kun kaya ta kaida. Anya? Apay, nagapa kayo aya? Saan man? Ngam bigla mo lat na nakasjay. Kasla timam na mo kanya ako na. Anya? At dan sa mo chicks janak yun nanang. Ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anayin ba? Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Ya, anak nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho ka nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro ka dito yan. Tamasapak to lang agawid din bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay ka na, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babae? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. Musigaw nagkakaulis tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko ni ugali siya manugang yun nana. Kano nagsingpot jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga aga-ama. Wala ha? Nagngiwa, managatapay. Marabyanak labasit, nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamangaminan na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang, pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road, awan nanang. Nagturo kami di rabi idudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga ro di tayo? Ijay balay da nanang kunak. Apay nga ron na di ka nagawid di rabi Apay ang naturog kay Jay. Narabyan ka siguro manan niya. Iso di ka nagawid dito Apay nga kasta ka matandudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karungwar. Saan Napsuka? Nagkapiyag ijay balay da nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so, dudong. Maumuma ka kadikan yakon. Saan atila damdamagam, makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanin. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Mabiglaan ta irikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito mo yun. Awan overtime mo ita. At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuhana. Si katikayat ko akadin na, Jenny. Anyo pelang arutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo. Uy, alaga sina ako to. Timing laan, Jenny. Namnamaag day tahan. Well, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko akadin na itagnanayo. No kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, kunak lang rodan. Isungag sagana ka, ha? Taapa mo naman sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain sabit jay anak tan. Pag kunaamag, Tay di naturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya!
Ken saan basta agatap jay asawa na? No, awan panggapwan na nga agatap. Di na pa'y lang amin agkasar. Naku na mga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyon na. Kada kayo pailaan ti pangibilina kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawi di balay. Kumustayon to dagiti ubing ha? Nalang aron Basta ibat siyam ida iti allowance da. Takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalag kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta tatang. Nanang, Pagsugal na. Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumuten jay asawam anak ka. alakid din. Alaan yung ti kwarta, tamapana ko. Diya akong nagpakada kini Ana. Da kayon ti makaamo amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay nga yakas jeja anak yu tatang. Napanak na iji palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasan ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matin pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasan ko? Kano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron nakas jay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. At dan babae dyan anak yun. Tinasayaat, awagam, tadamagam no sa dino ti ayan na balasan ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan anak yun. Anya? Tiyak mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namti mo pa'y lang namin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Imbaga kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naitang. Ay, saan Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaig dito eh. Makitan to, Jenny. Ano ano, dito yung tipagyanak itagdanayo. Oh, agyaman nagtutong. Talaga kayang alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwen nanang. At da nagdamaga kay Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya? Kahit pagturturugan na nga rod ngay. Day tati sumaruno at akwatak nanang. Mapanlakit din tayo atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak day ta. Ada tao, Jenny. Adang sa sanga ilim. Awan mo't nam na maag-asa nga ilik itahani. Asino nga ron day tangay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tayo landlady dayta. Ayan da sawak. Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Abay, honey. Apay nga ka dito'y Ana. Hani tarupang. May ko. Anak pa nga kasi ma.
Di ka agis skandalo dito. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At napapain. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nararamidam ti kaste kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayatin. Anya. Wen manang. Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasan kayo nagkasal. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanaw. Tasana sikat ti kasarsarita. No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayatin. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ida tatang. Jak mo ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin ko hay. Jak mo nga ay ayatanin ni Ana. Apay, anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden, naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatak ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Ay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay da nanang kin tatang ko. Ijain ti pagnudan ta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawang. Mabutungak Dodong. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo ngagtrabaho iti mall. Makabanog mo't nga mintag sales lady. Agmal-mal naman nakatakdura. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Ang yaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaisak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asikat ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika pa'y ti agin naw itinanganan tayo. Anya nga ti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagpagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam Dodong. Inakika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya aga po pa'y lang kam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Ta ipawid ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom Dodong. Jenny? Agtumpal kay ti kayat ko. Wano? Agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Yakon ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid Jenay. Kan ururayak ti pawit mo akwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may iti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay, ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni Tiamam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta.
Adda mga anak mo, Jenny. Wen dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalog ti amada. Ngam sininaak ida aminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Nagana ka kabalasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kaya. Tanaamwamon nga adda lima nga anak ko. ang kukwa, sabat kidi. Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilain ken ka no ikuyog tandagiti anak ko. Kaasi da nga min dodong. Ngam no di mo kayat. Agbati aklangan dito eh. Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo. Agsubli tayo ti sigot adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun. Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da. Ad payat tsak kayat ti da ah. Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay talima asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamday mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Enter samot ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Paspasurot iya sadok nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka mga ano no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtod apulos di anak yo iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod ah. Jay ke saan na apo tutoy di supurtaran nan. Kasanaw dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka da nanang ko ah. Uray tadda tay buridok akabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan ah. Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing ije pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pala ang tisuldok, Jenny. Ah, okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawid ah. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan eh. Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat ka dananang kan tatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsakol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagas nyo. Tasukatakto na da kwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadok nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo, di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan may.
Inak to daw asan ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida na lang. Kasta no kasta kumapay la ide, o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay, dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jack makatlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Isumat la, Jack mga aba. Tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito eh. Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid ko keng ka. Kwa, italaang Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga yung pagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagit idang danon da kanyak. Ngamput gayam ti bagpagada kanyak. Alala, agawid tan Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, pwede ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagit itad do mga ulas. Diyak kay tad nakaulas na. Ha? Naglawa mo ti ulis ta? Sigod mo't nga kakaulis ta? Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasar na. Ididay ta. Ngamsan ita. Manugal ka magayang. Kan marikatan ako namang biyag ka dagit anak mo. Iso nga isublim idan ka dagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan na ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngamsika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko kan ka? Simbangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran mga no adapay tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo ana imbagday ta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pangmakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta ka? Ana, sweetheart. Who's that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino di? Foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Sana. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana. Mapanakon. Ay, laklakayan kayon. Ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yung ayan nanang. Di ka pa'y amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na tabaruak ket nga raw. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti ado. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga sawa ka man laengan. Oo nanang, di kay madanagan tayo nakagbiro kiti asawagaw. Sige, inakaon. Tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbiro kiti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pa magbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngam awan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon.
Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama ang mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay nakano pa sa raibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kin nila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot asum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon ka di tanbuyeng ta si kaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tata. Kasano adi ag sakit ta ulong buying. Kat nahang uber ka manen. Kastala ka na yun ng aramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon na na. Na kayo man lang ti mapanagpastor ta maturog agpay. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Ti kalagnak-nakam. Kastamlatan iti agnanayaw. Aglaklakay ka akasta. Di ka lagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni Buying aya. At dayje balay mayak ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pa ilan ni Buying. Nahang uber manen Iso anagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin nanang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Dinak mula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempo aginatang yaw? Naibusan, apay. Agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rudan, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakay, apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga dakano dimagasan na barkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya, makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan, talakayin abaro dya anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mo't kadi Ay, nungay na bartak manay, tila tinurturunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Buyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanilakay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay, bagmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wala tatang, ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay, agpakpakan iti manawk. Apay di nanang mao, adalay bagak tatang. Nanang, bumulod ak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pa'y laang, pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldo. Bumulod ako may ti kwartayaw, tapang allowance ko lang. Isublik tumot lang, no sweldoan nakmanan ni bayaw. Na, ay kat siguradwam nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laangan anabat-bati akwartak dayjay. Wala na, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buyeng. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga sawa mo't ni Buying anak ko. Wen nga rod tapno adda ko mamangan anawa ken kuana. Buying, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga ibagbagayon nanang? Awan mo tar-arma ka dyan? Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo ba? Ada ya, awan nanang.
Bakay, apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di magkukot awan ko na namag. Kuna damat na jay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay, noan niya tipudno. Tawan mo ti aminin na. Kay kasta, nga mga no istoryada lang nga raw bakay. Nagawid ka din ni Buying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anag digos, pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, hada ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Nagbiyahe da ka no, at da dinagas ni Buying a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nobya na. Uwan nga rod. Ka nasaya at ano agpaiso, nanang. Sindaw, addan samot ten nobya ni Buying. Paikat na sayat mo't atap no mga sawan. Kay kayat kau no mga sawan jay anak ta. Wan nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot kuma. Ay, wan nga ron Uray saan na pintas. Basta nasingpot. Anya bakay? Wan alakay, anum tinapintas, no sadot kan bastos mag. Uray agba aklatan, no kastan tumot laang ti maasawa na, lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyain. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimay. Awisa no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangin dandanon kada kayo tiday ta adamag. Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak kao. Awan mo't dakus na. Pakaragsakan mikat di ano adan no biyam anak kao. Basta awan no biyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nobya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Di yu apuraan na mangyamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't may matlaang ama-amuan ti agpaiso anak ko. Tano bilang pudno day ti adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisupot man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana yo. Aga mga lakalata dita na, Buying. Kandi mon isupot. Ikargam lata dita platon. Saan manang, isupot ko. Na, pangipanamaya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, aga ala, mga lakalata ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron, nang isupot iti adobo kan dinakdakan na si Danda kano ijay. Si Daanda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tanti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mo, Buying barok. Hala, sumrag ka. Magyamarak na na. Ewan, atuitin supot ko ama sida. Nay, naggapuan tayo ito ngay. Iti balay na manang ko, nagpaskin da ngamin. Iso anak isuputak mo tan ay, ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, Buying. Huwag Tinang, intuludan kayo iti sida nyo akarne. Ay, agyaman na ka, Buying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadumdungo ka ngamin unay kada kami, Buying. Banag apakaragsakak la unay. Buying, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobya.
Ay, ibagak man langan tiyag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. At damo lagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pala ang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga itamanan? Basta di mo pala ibagbaga. Sa anak pa yan nakasagana. Urayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutak. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da amam ammo ni tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, baraw. Wento na. Saan pa siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam? Saan pa nga ita tinang? Adan tulak ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta sa ganaan ta pa yan na imbagda ita. Saan ta kumabigbiglaan ida? Magbusbusinan ni Bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manantinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda na amuak may papaniti nobya ni Buyeng. Anya ka din na ita, Rita. Balo ka nun sa mo dyan nobya na. Anya? Balaw. Amo ka din inalangyaw, anak ka. Saan pa tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan mo agungat no maamuan na. Punkan tayo pa napudno no saan? Adda kami nanang. Kadwak na tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubing. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubya na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numangag na kayo tinubya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat Maurita? Nanang, ay ayatek ni tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot Buying. Nagado ababalasang di ta amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga pampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpet ni Tinang. Wantatang, nanang. Nasingpet ni Tinang kanyak. Kan ay ayatan nak mo. Kat kasanulaangan ti biyag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kayo matanagan. Tagaguta ko na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni Nanang, Buying. Gagangay lang tikas jajar na. Tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni Tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita kaparikot iti day tamanang. Ti mutlat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni Nanang arason. Kat no siya, maawat ko mo't ti anak ni Tinang. Nakasagana ak atumakdira may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugang pa iti pasensyam ka ni Nanang. Makamiris to mo lang dayjay. Bakay? Apa yan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akasla naunag ti pampanunutam. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman nga balbaliwag.
Madanagan aklaang lakay. Ta ang mga nudi na kabailan abyagan dagiti agina. Apay, awan pa nagtalikmaw kani buhi nga anak mo. Adamot kit di alakay. Ngam, Likli ka mga may tagpanuno titisan na nasaya at bakit. Anya tiyamaw, abangan no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw tagkalay sa kantinang ano biyambo yan. Buwan ko matata. ay, kat kano nga ron ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananan. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ron anak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyaman na, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pala ang timakamoy ti anak mi kantina nga. Tamapan kami pa ijibangkan talagpasan min ti agmulay tinatang. Ala, wana anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagan sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron niya balayan niyo. Kaawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatid kayo umutin kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwon to'y anak ko. Gimagatan, saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaisaw? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wan, nanang. Tatang, inyagan kayo iti si Danyaw. Nagluto at ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrit ka pa'y baraw. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga ron ti timing ko tatang. Ewen nga raw, ay na, nakasingsingpot ka talaga manugang gabi. Sapay kumata, di ka ito agbalbaliw. Sapay kumata, talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak bitin Nagasat nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag dahi tatang. Alang araw din. Saan akong ngagbayag? Ta sumurag ka pa iti trabaho na madamdama. Malaga raw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kiwin umayak mabalin aya jak umay. Si kamay. Ay niyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mo timapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa ilang amin ida. Sumurot to man dyan sanot nga asawanan. Masursurunak na makitkitak ti panagrup-rupa na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam ay na mabangbang aranak sika. Nangrunan no anda ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat nga makukwarta na. Kurang iti diskarte na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam.
Tanalaing adong miskarte iti kwarta. Naparabol pa kay professional nga main. Isu nga da natalgad at trabaho na. Gamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay. Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala, bye-byean yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti suportaran da nga agasawa. Hay, dayta pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang ron ti panagbiagdan. Agam, anak da pa'y lang anak. Ha! Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Kalalasa na balay. Pintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to dayta. Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Adda kayo. Tang, Hey! Apay! Ibagam, Jim, maya man dumawat iti bulong ti marunggay yu, tatang. Kan kalamansi. Kan taybunga man gayam ti papaya yu. Tagrag-rag-rag na malangan. Magibati ka iti alaan mi iti lugar da gabay. Tapno aday sangpet mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iti lugar da bayaw. Wala, tayo naman may iliwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababain may, mawan may sangpet may. Iso adi mo ibusin dagiti natang di tarubayan. Ta pasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibagang mga minigi asawa matagmula. Uray dagitala ko man natin ti imula na. Kadamang mula na. Nga madayjay kataltalunan. Adayo mga minumapanak pala ijay. Pambar. Awag ka mula na Kung kunambladay ta. Di mo gamin pinili ana imbag tinakiasawaan. Kita am jakam sama. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso ka mayat tibiyag da. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston jay limang apo ko yun. Pagsasarunwan yun to mati anak yun kawang maipakanyaw. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Why? Ore aganak kayaw iti nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awampay na puuta ka dinak sinermonan lakay. Apay, anyaman tin bagbaganan ngay? Katay sigod ngay bagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka na iruan mi ama. Kas jay na mga talaga no awan maipapagpat kang kuwana. No da maitagmaw. Ay nagsaya at ka kang kuwana. Ngam no awan. Ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksak kita anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na manugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamat. Oray ko man no pumudno ng agswerte ka lakay. Sama. Agswerte yak to ba kay? Promise? Nanganan tatang, nakaluto ni nanang. Ay nay. Nagbayat tibiyag ko tunggal umayak dito yung lugar nyo baraw. Magan maturog lat kukuag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababay mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kit di. Ay, win nga raud. Ang kababayin ka na nanang kintatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan tatang? May kay kit din, makan tayo. Para bangon mo gaya may. Ay, rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pelaan. Nasipngat pa'y. Anya taramida mi talon na ya. Ado ti marami di talaw. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. At da pinalong pa tinapay. Iso na ti pamigatak itong madamdam ha.
agawid ak tulat taning tong pangaldaw. Nanang, saan ka din agawid ni tatang ita pangaldaw? Kunanamot nga agawid to may mangan. Ngamawampay laang mo't. Tinapay laang mo, di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang. Alamang nga ron anak ko, mapan kan iji talon. Pukawam ni tatang mo. Nanang, awan mo't ni tatang ijitalon. Anya, ayan na nga rudin nga eh. Kunana mga iji talon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya, ay, sapay di na itugtugo ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Bapan kami na balayan. Agyaman nak iti panang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intundida kay abadbado ken sapatos ken ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atay. Pag isaw, kasapulak ti kalugong ta, nakunot iti lugar may. Ay, ala, mabit laing tinak alain. Nalipatan nila kay nga intunditay. Nasa pangamin arimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pati magamto nga ron kani abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na simang putbulog. Nagapwa man na yan. Di talaan Ay, nakaluto kan. Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa iti sa ludsud ko. Nagapwam ko na. Dita balay da kumparay. Nag-isistorya kami lang. Anya lang unay ti pag-isistoryaan nyo aya. Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpot. Kan masapsapa ka rumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Yung kagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay manang ti kwarta. Umutang ako ma. Paggatang may ti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Ha? Nalpas matin ti panagtatalaw. Apay, nagsikin krapaya di asawam. Saan tatang? Milagayam. Anya nga raw ti abunwan yaw. Diyak mo ka ni bulog Basta kunana matakasapulan na ti abono. Pambarla di asawam da ita. Mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana pud no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpay. Ken kuna makanayon na marabyan na sumangsangpay. Kaya masapsapa mo arum-rumwar. Papananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat kuwan na ijay taltalon. Asa-asikasuan na dagi jay mula na anatang tatang. Ay na nakita jay talon yaw. Basit tinaimula nating ijay. Jackpot dyan na talon ti papananda. Ha? Ay. Paliwam di asawam Ang mga nag-chichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka ding agpaiso ti papapanam wanwan niya. Apay nga mo dahi tadamdamago mo, Jima? Makikita man narugrog iti badok na sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbaga na. Anya kumati abunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka mga nag-second crop? Ay na, dagi tayo mulak ka natang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jackpot dyan daytan ngay pagbagam. No, da babae may baga madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Di ka man umisim iti kasta bulog. Asino ti babaeng? Asino ti pangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakay? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadagas na laday jay kanyak. Papanan nyo gabay, nakasukat kayo mate. Ing kami agpaling kita tang. Sumurot kayaw? Ay, bad tanay. Awan masinsida ije balayin. Kasto ikaw, dakag sukatan. Uwi na. Ija mo't lapaling kiti papanan tayo.
Nagmayat na talaga tibiyang yung agasawa. Mabalin nyo lat na tirumwat iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Uy na tatang, kan ag-grocery kami tupayan. Oray siya. Tanay, naibusan ti pangkusinag. Awan amin ay. O sige, gumatang tayo ton tatang. Da kami ton timang bayan. Ay na, agyaman na kabaraw. Awanan ti pangisukatakan ka manugang kaw. Manmanaw tikaskan ka kasing pahit. Mabilbilang lang. Mayat man nagpasyar, balasan ko. Ni, da kayo magayang tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Huwag ta, kailiw kong dagiti apo ko. Ay, ayan na nga, ni Bulong. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo, tatang. At daman ni talonan Ay, kastaya. Ay, ala, aginanaak man nga ron beita, inak man sarungkaran ni Abalayan. Nay, apay nga da ka balayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laang nga balayan. Umay ko man iliwan dagiti apo ko. Di damat nga minagaw-awid yan ni balay. Ay na, kasano ka na makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Mangurkurang isda balayan. Takasa daw, sadot mo't dyan akmaw. Inal daw ama pa nagtalaw. Ngam awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak kau. Tama iram-rama na ngagrig-rigat iti silong ti anak mo. Kabalayan. Di nanto mo't pinilpili ti nakiasawan na. Andiyaga ita. Natangkin gamin ti ulo na itay. Sige, Abalayan. Mapanak pa. Ay, sige! Kung di bakasyon na nga balayan ko, gan. Awan pa'y uray may sala kumakamuti. Wino sa ba pa sa lubong na. Ima-ima nga umay. Oo na yan. Di lagbayin. Naimbag pa'y ka di balayan ko di banger. Na naparabor da. Tilam itanda kanyak. Ngam da ita nga balayan ka. Awan pa'y napuutak nga intin na kanyak. Uray sa nga rakam la kumaadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Kasla, nakapandag na nadagsan dito yung baroong ko. Ala. Apa yan ngay? Sige. Mabit lang ang tiipan kay hospital. Ay na anak ko, agpaimbag ka. Apay ngay, binaybay am samo ngamin ti bagay. Di kan samo ngamin nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka naimbagaan ako na. Ngam sanat gayan. Naliwayak tinagagas na nang. Di makal ka no ti puso ni Gabi nanang. Sigud nakasta ti sakit na. Ang nakarkaro mo't itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laiti na na ito eh. Tatang, da kayo pala ti pangitalkak ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pala ang makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa kan asikaswan nyo Ay, katala Ang pagtrabahuam nga anak ka. Kompormiditan Agwaitress ako no sales lady no iso. Ta sa anak mo la nakalpas iti kuleyo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagita ibumbunag dagita babaros. Kan nagado atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugtuam, bakit? Ay na, di man parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagita imulak iti bangir abantay Ha?
Minulaam di bakan ti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman bulog. Wang ngarap. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Ganiso ang marabrabyana nga agawad. Anya? Ala, sabi nang ina ti tarong kan layait ha. Isungarod at siyang babakay. Ay na, nukas ta. Ay, jak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Una, tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang, kan minimart. Ay na, nakachamba di asawa. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod uray siya, jak am mo day ta. Inlimod na, takayat na kano sorpresaan tatang. Ay, kinanda pa ilugan yun. Wen, tapag deliver min to iti tinapay, kanda duma pa ang mailako. Ay, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga raw. Congratulations, Bulaw, Barok. Apa nga alaman nun da kong tatang? Wanatan nakachamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinapabainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayan tatang. Lipatan nyo dagitan. No kasta mapakawanak. Gawin na? Basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Ay, nan, limagaso mo mga raw. Nagumatang ang itipos puraw. Ha? Apay, nya klase apos puro day tatanagnina? Kwa, 4-5 abaks di katagag. Reserva ti daduma. Ha? Ano ka nga tangay nga agimbag gabay? Nabaybayagan nga saksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanay. Kasi mo dyan ako trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang. Amok na maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas tao Sikala ka na ayaw nanti may lutlutuan. Nung nauma Kansi kayo na ti- mga asikaso iti asawak tatang. Ala, agawid kayo. Nay, anda ka magaya ba nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta at iraramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawa. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwarta ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayo. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kuwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ay, ala, ay, sorry ko man Kamalik day jay, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin na tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry.